Bia Kamal ka Nuer online TV channel anda manduni shan kwasnya ka jan gwas me bana rach me bana jaling ka damandan ki atar yen will Mayuak nyoch yen will Mayuak jen atar ke agor bong ne medit jan dan ban link ka kwide te ka bog me pay release and bog mo shwale get rid of nonsense by yen will Mayuak bog me mugin mo gwas me bog me nyoda jene ene ti jagre daka dorana ene mi jaga tre duar ene mi jaga te jimo jene yagni ke chana jo wo tre dan ban do badan che bogo me che je kula gor ke jabana je linkel ajanda man dan en yen turu de monika jen video me amen ban kula writing gwase me ko ajene ne ana ajene dub dialan kon tinde doran donwari de je ganka je ajene men yamande mallat okay. Agenda fighting social setback in the Nuer nation. Agenda koran katin jekten kon to loy kanore jok. Do badan and de kon korma de kon ater kaje. Duptin kon tin de kon ka wujre dan ano. Gwas me tem bokul writing ka mandan and chogor ka jen bukle na me bung mo gwalong mugur jen o de kok ja ko online ka Amazon ke gwana dial chaje distribute long term de bogo mo de jek bogo me tel bogo me per ka je bung mo gwalong mugura jen wo ben raja me chagor gwad me beje nywa kel ke ye get rid of nonsense by yin will Mayuak jen bung mu diden tam eneran raja ke kwide ke gor ke jen ran der je jek gur mugura jen o jen bi jek en boko me bi gor no jen bi jek Facebook de ke social media de che gor yin will Mayuak bi jek bone ke media chet ke email address bo ke mishi jan bordere waka Amazon bordere je check tin na modere je gwa men bokul right tin gwa sama ke jan ki boko men chogor shale get rid of nonsense boko me bung mo gwa long na randa je go der je ko na je men nong na me te me shale turang gwa sama ba ta danen cha turang cha je lat ke je mon lut turang ki tan dien mo gwa ko dera ande turang da je youth gwad dana tetin wa turang ko do dana chelat keje ke ta dana dong de kon linga je gwan turang do dana de jek ten kon tin jak ngani nuori ke jak nuori ko bikene ne iti shilat ki bnad bukan lat lokaje wa do mo dere de ne tu ngwande ka jako de ka lat an ram lugo no de lat mi che turang che ngaj da ngajen go mi cha turang cha nyu turang da do dana da chiangan dana chelet ke ja da ja gor ba ja kapchong chan raj me melat gwas me na one ene turang is the only way forward in the Nuer nation and beyond aga Nuer to ekene turang ajenen gwana jenen long men bo don Nuer nang niam turang ngulo demo okay uh, garkel che gor ne na gaison gengach kwen comment de tama rain mi che gor ke je review dana che tup ka jen book gwa me actually getting rid of nonsense keep fighting social setback in the Nuer nation che gor ne gwa me jene na again, as I decide today to apply to rank from today onward, where will uh, where I will pay no one bill ajene wale tuge wale woni ama jene ba tureng ba jelas letre len ka te kona lade ajene man yaman balat ke tureng ajene te rama ba yu ke re gwada ba tan ba ga yor pin chang minan ka kwen chang manan ke shai ajene te le mugoro ba yu to ke ba yu ram ba ga yor pin ajene rama yu ka ba ga yor pin ka rwade okay where I will pay no one bill. You may call me names such as Cham, Jej, or Dar, but believe me, you're not like the name I gave you in my book, getting rid of nonsense. You, the one who does not like to work but only hits, I call you Nyan Meat, meaning lazy consumer. Ana mene ekoda kwalo kan ray bogan cha gor damandan ni yen will my yak anu ajani ajana I don't care chole cham je chole dar as long as chaman nyinka shan be care ki shan be dear do no jin point jira mamo ko da dar ki cham je ko cham nyinka jin point be cholo no jin nyan mimit me loglat ki lazy consumer no no cham nying na do no shi gor no de nyin nen ko kien shi gor do nyin ku de gala cham no
chiraja me che kwen ka get chaja gor ka getting rid of nonsense and go turang chan te ke turang ko bukon let ba ko kule la da gwa ne tin kone lokalat chenyo gor gwas me na okay here it is 2-1 between us. Applying to rank or refusing to feed you doesn't mean that I do not love you. Ajana mi chan meet ka kwen ki shalo no logoji. Okay, but it means that chalo no nagaji sorry chalo no logoji ya lo mi chan mo ka yo chan meet ka kwen chalo no logoji. But it means that I want you to work and be a responsible person on this community. Ajano go je no jin bata dan der community do der je loka je bi ko la ngai ko mi me ni chang gwas chai ni la shol ni chai miet kan ji ka kwen ajen tele dom pro longa je tele dom do lat ke je ka kuje mo tu gan wala bana turang bana je las that ko shi kon bi mien na. If you come to me with proposal that you want to start a chicken business, believe me, I will buy for you 2 chickens. Ajen mi ban ka te ka man plak mo gur cook de la business jen be jim cook man plan dang ro lo min le de jin le bi ko man plan dang ro but chen bu moy ka kwen ne bu cham ne je lora bang man mi business be ji jig dok na me get rid of nonsense. Jene laziness is not our culture kan wari laziness ti culture ko kon wari kon lat bom bom. Okay, uh, gwada me bugo dana cha gor jeno bi buk yen wil ma yuga dana cha gor bugo gwa me te ngwan long te don ken linga me review nun kono ba tup duno gor jeno dere werech bok me dere kok dere la titkadu dere manande tendere kwen abong mo gwa long bong mo kulo nyan dial ge ko te ne de kono si jok gor kenen go de kana kwen ke liu ke chikan tung tu ko temo ko kwen amine gor no bobo me be je karo de kel ba detail li nyin author yen will ma yak ba las pingwas mo ka jen video mo ka social media me ko bi jo contact ka facebook de mo gor bogo me bi chu gor ka je gwe jen oba che chukon ite wan long an bogo shali get rid of nonsense ki watch cheng na ten jekran content chan war cha ka nuklat ki cheng na jekran kon tin jagan wer ko buga luñ ne ka gwa de dan e beka tina wala ching te cha ban jok ching de jek dia ching jek ne tin kon tin yar kana wone ka ching dia lan kon tin chigo ke tik nuare na me agenda na gor ba nya ye kel ka kwida mandan na tar yin wil ma yak buga gwa dan en chogor en gor jen o bia je jek ka rodun kel bia buga mo bia chu kwen ki bia man dre bia nga ja bong mo gwa long chu perwe book get rid of nonsense by yin wil ma yak bong mo gwa antama ajan tan te store bi je ka amazon bi je gonna dial ane bi ataka mal ban nyu je ko dian bye bye.